tumna ni pini chibai kahon bu kahi ihon dampa walzowa Jerusalem swalam kongpia alut ni ahia sina tunga walzo itopa Jesu Khrist ahia Lazar si na apana kai thotu phakle damlo na na neite tunga walzo tu khel na le setan tunga walzo tu itopa ihon dampa Pathian belam no khovel khelna lamang pa khovel vak ahia ama tu lampi thu tak le hinna zan tu ni le tang to na kidang ngei lo Jesu ina na hinna tu ni na wal zo na anei ta hia nangma wal zo gi ge na hilai la hia na kumpi le na hondam pa hi ta hia a hilai la hia ai ke le tu ni akipanin na hinna tunga wal zo dingin Jesu mun na on ta hia tumna ni pini ina athakina ging tu te itopa Jesu Khrist ihinna a wal zo ding ina athakina chialina wal zo na nei sak ding ina panla leng ichia hi tuni na Palm Sunday to kisaina thupuak saulo lai siang thowa ki panina en khom leng kachia Jesu Khrist wal zo a Jerusalem a lut na hi account poimoh ma hiding ina ka ngai tua a tan sin hoi gospel lia Mathai Marka Luka le Johan yai li tia avekina akimuthei ahi Mathai bungsom ni lekhat tang khatakipan tang som lekhat sungai mua wana Marka bungsom lekhat tang khatakipanina som lekhat sungai mua Luk bungsom lekwa tang som ni le giat akipan som li le lia imua wana Johan bungsom leni tang som leni akipan som lekwa sunga imu ahi itopa Jesu Khrist le nung zuite Jerusalem lamman wa hong pai lai na olive tang ahong tununa nung zui ni te kiangah ima a khwa a betphes khwa bang le khamai thia waya nung zui ni te sola nava pai dingwa waya sabil tung no ki hi kwa ma tuan ngei nai lo namo dingwa nava phel dingwa na hon kai dingu ahi anei tuina hon dolle Toupa'n de ahih na chidingu china asola ho china nung zui tele nung zui ni achia kwa hi chi lai siang thona again kia nung zui ni te akwanwa itopa Jesu Khrist in again bang avagenwa ho china e sabil tung no tu ahon kaiwa topa kiang ahon tun piu ahi hiai akipanina sinlai tampiom thea sinlai tampi te laka e tamlo en khom leng ka chia amasai na e sabil tung no to kisai e gen again nei ma mai ahia yai to kisai hi saulo en khom leng ka chia itopa Jesu Khrist na bang ziaka yai sabil tung te la hia atuan na dinga te la hia azia khat na tu zol nei na gen khol khina e zol nei gen tang tun na ahia zol nei na o zayon tanu nak pi ma ina ki pakin o Jerusalem tanu ki kowin ngain nakumpi pa kiniam khiakin sabil tung no tuan ngei nai lo na tunga tuangin na kiangah ahong hi ama adiktat a hodam na ane yahi zol nei na anagen ahia anagen khol atang tun na ahi itopa Jesu Khrist to kisai atung thu to kisai hi isimle atang tun na ahong om to tuale tunai zeka ichidiama ai kele bang chikhiam chi thei ke ya ama sapen pena ahon hi tang tun di ngai le e hui khwa a mi siang tho te alak to na rapchar hiding ahi yaya e sabil tung ina anagen ahi le kumpi te khong sabil tunga atuan chianguna gen nei ma maya
hiai na again ahi le lem na again ahi. It stood for peace achia. Lem na ayan saka hiai ito pa Jesu Khrist bang ziaka hiai gan hing tunga sabil tung tunga hong tuang hiam ichile ama hi lem na kumpi pa ahi chi isai zol na isai len again hina isai bung kwa tang go kan again lem na kumpi pa ahi dan an again ahi wajakina tuni na Jesu Khrist to kizop na hoi tak nai te Jesu to kizop na hoi te tu pa pathian to kilem na ahia ikilem na dinga ama ilem na pa ahia ilem na to pa ahia pathian to hon kilem sak pa ahia wana Jesu nei chiangin eile kilem theya inu pa sunga le kilem na oma in kwan sunga le kilem na oma wana saptuam sunga le kilem na oma pol pi sunga le kilem na oma khotanga le kilem na oma wana melma te na ngon tole kilem na hongom ahi ahon tun ahi wajakina Jesu kanei kichina pia imihin pi te to ikilem the kele inei pen Jesu hi khalo dingina kangai to ahi wajakina hiai kilem na kumpi pa to ikinei chiangina imihin pi te to ikilema wana pathian ma to kilem na hon bol sak ahi chi hi ala hiang akiniam hiak na ban ala hiak na ahia lem na kumpi pa ala hiak na ahi wana kumpi pa te khong sakol tunga hong tuan chiang una gal do ding et sak na ahia gal do ding a hong kuan chiang he sapil tunga tuang mok lo ai den chiang ina ito pa Jesu Khrist le sabil tunga hong tuang lo ding in sakola hong tuang hun om ding ai kilang na it johan ina ameng mu na anagina Jesu sakola hong tuan chiang in kido na om ding ahi chi hi kilang na bong som le kwa tang som le khata ki pan sim le imu ahi huan van ki hong kamu ta hi achia johanina ngain sakol kang le atunga tuang ginom le dik kichi yai Jesu genna hia kichi leng kamu hi aman dik na avai homin kido na abol hi amit mei kuang bang ahia alutunga lalluhu tampi oma puan sisana dia ina kizema amin pathian thu chi ahi apuan tung le aphei tunga amin kumpi pa te kumpi pa le to pa te to pa chi akigel hi ito pa Jesu Khrist ahong pai non na ding ni veina second coming hon chiang ina armageddon kidau pi na a sakol kang tunga hong tuang ina huai hi melma setan antichrist ahon zo thal ding ahi vai hom ding ahong pai chiang ina sakol ahong tuang ding ahi chi akimu ai tua hong pai na palm sunday ahong pai na sabil tung ahon zat na hi lemna kumpi ahi na alat sang na hiya wajakin tu hun ki pa huai ahia hot dam na hun ahia kilem na hun ahia to pa Jesu Khrist na kilem na hon bol sak na hun ahia yai he pi na hun hi so no lo mai hi wajakina yai he pi na huna to pa Jesu Khrist ki zop na hoi tak nei ding ina tuni na ngai he tu te athakina ikichial ai wana ani na et sak non tu sabil tungina et sak non tu Jesu minaw tanga dinga hong pai ahi na ayan sak ai sabil tunga hong tuan chiang in mi teng to kirilet theina minaw tanga dinga hong pai ahi dan mathai bungsom le khat tang som ni le kwa wana luka bungsom ni le ni tang som ni le sagi bang Philippi te bung ni tanga ki pan tang som le khat sunga imua kiniam khia taga to pa hong pai ahi dan wana shikha banga hong pai ahi dan ilai siang thowa imu ai yai gan hing simo huai pente laka tel kha ahia gan hing tua bang gan hing tunga hong tuan na hi akiniam khiak na minaw ta miniam pen misimo huai pen te to kikima amau ten anai thei dingwa a ho pi thei dingwa hong pai ahi na alang ma mai ahi
ito pa Jesu Khrist na hong pai na agena midik tat te samdinga hong pai kai kia mihial kisika amau te samdinga hong pai kai hizo ahih achiai wana luk bungli tang som legiata liang vai te kiangah tan chin hoi hil dinga hong pai ka hiya sal tang te pot hiak na ding thu gen dinga hong pai ka hiya wana mit to te mit wang na dinga hong pai ka hiya wana simmo huai te suwa tang na dinga hong pai ka hi china ito pa Jesu Khrist na anagena huai ayat sakna ala hiak na tu sabil tunga ahong tuan na ahi chi achiang ma mai wana athum na sabil tunga hong tuan na san ahi le yahi etsak nei tak ahia sa khowai thila gan hing na sem dinga kizang nai lo bangma kizang nai lo sa khowaya akizat chiang ina asyang thoina akikoi ahi ni dangina gan hing tuan khang nai lo bang ai kele kizang nai lo te asyang tho bangina akikoya wai chiang ina sa khowaya ahong kizanga hiai hi numbers bung som le kwa tang ni bang Deuteronomy te bung som ni le khat tang thum bang wana Samuel khanna bunguk tang sagi banga akimu ai ito pa Jesu Khrist na nungzui te kianga nungzui ni kianga ichina gena namazon wa vaho unla wai khwa vaho unla waya na lut tungun sabil tung no ano ki hi kwa ma tuan ngei nai lo na va modingwa wai hon phelun la hon kayun achia hi wai ziakina hiai hi sabil tung kwa ma tuan ngei nai lo tuang hak sama ma ding ingai tu lela le ahia zatna ding le man phataka om nai lo hiding le ka ngai tu Himahleh Toupa'n azang hot ai sabil tung bangina thu gen tu tam tak te na ging tu te to ahon te a sabil tung banga Jesu Khrist na ahon zangota hovel mi te eta tu zat tak lo ki hi ai wana simmo huai pile ki hi ai Himahleh Toupa'n ahon zangota zat na ding ahon the ma maya chi alang ahi wajakina ilai siang thoa ichina na gena ena itiel ma thamina ito pa Jesu Khrist na no na hon tel kewa ken ka hon tel zo ahi achiai yesabil tungina to pa Jesu Khrist tuan na dinga anakiman hiam anatil dingina ka ngai to ke Himahleh to pa Jesu Khrist na atil na mi hing te mit mo tu lamdang le himai the to pa Jesu Khrist na nang ahon tel na nang ahon zat na nain sung mi te hiam na veng te hiam na Saptuam te lamdang le mai the yai ni danga hu chi lo mo kham the ai kele hi chi bang mi hilo hiam ai kele yai khu zat tak lo hilo mo zat na be che hi min ahon the to pa na zat na ding hon the hi man pha na hi I ta om nai to pa hon tel na hi chi hi ki phok ding ina ka hon de ai wana nung zui te to ki sai bang le gen ding tam pi oma nung zui ni te thuman da ni ingai to chiang ina tulaya ging tu tam tak thumang lo tam pi iom ai ya to pa Jesu Khrist ina namazon wa khwa na ba ho dingwa achia excuse bolu tele bol dinga tam ma maya wai khwa le ki ho ngei lo ai kele huai mi ti huai te na le ki ho khang ngei lo ana om tak tak di hia ai kele anei tuina na phal kele ko bang chi di china lau na hiam ai kele bang hiam excuse le bol hel lo ina asol tu pa to pa thu mangina kalabaswan asuan ba bangina ana oma sabil tung tu ava phelwa ahon kaiwa to pa kiang ahon tunu ai wai ma bangina to pa thu manga ikim ikianga ai kele to pa na huaya khel na salatang te mata om te va phelun va payun la ka khebul hon tunun china mo pawng na hon to pa wai zo hak salwa ahi ai kele ma wai na gen dua wai zo lu thak sa hi china excuse tam pi ibol se kai ilau ziakia ai kele iu lo ziakia ithada ziakia
wai ziakin tuni na thuman na ki chi hi nung zui na Chris nung zui na poimoh ma mai iga so na dinga poimoh ma mai ai ya nung zui te na hu chi khale kha chi khale a chi het kewa thu gen tu khatina lung kham na bat lak a chi a hong tung nai lo pia lung kham mai ma wai hong tung khale cheris le langam het lo hong tung nai lo ding pia suang to na a ngai to na examson bola hi ngam lo tam pi kiom sik a he Himahleh hon sol tu pa to pa ai Jesu Khrist ai wai ziakin tuni na thuman nai poimoh ma mai ai wana ye kagen un non khat oma to pa Jesu Khrist Jerusalem a honglo tina gate alut na gate kagen un non wai hi eastern gate sualam kongpi a honglo ta Jerusalem a gate sagi vel a oma golden gate chi bang oma wana gate of mercy chi bang gate of eternal life the beautiful gate ai kele gate yaite hi eastern gate sualam gate to ki again ki bangaya Himahleh gate sagi te Nehemia hunina Jerusalem kulbang atun dinguna ya gate sagi te abola white ile master gate dung gate water gate valley gate ascent gate fountain gate horse gate sheep gate fish gate chi bang ai kele all gate east gate tuam kongpi tuam aneu ai yai sualam gate sualam kongpia to pa Jesu Khrist a hong luta yai kongpi hi he pi na kongpi le kichia tang ton hin na kongpi le kichia wana kongpi kilo beautiful gate le kichi ai Johan le Peter ten yai temple a hong de kuna yai gate a hong lu to waya e khuddo amu ai a hi dam na thu imu ai yai gate hi poimoh ma hiding na ka ngai to a kongpi sagi awma Jerusalem lu na di waya hiai ahon tel na san hi om ngei ding na ka ngai to ai ye hi Jewish literature anagen danina sualam kongpi hi temple thu puak tu ahong lut na apot na ahia ya kilat ding belam te ahong lut namun ahia wana mesia kichi ananga ahong pai ding mesia ahong lut na ding mun yai kong ahi china yai kong hi gen nei ma mai ai thukun loya zol nei Ezekiel bungsom li le thum tangkhat akipan tanga sum isimale ngai di Israel Pathian thupina suwa lama kipanin ahong tunga chimo Pathian thupina Jesu Khrist again na hidingai ahusa tuipi ging bang ahia leya thupina in atan wakhi suwa lam nga kongpia in pi sunga topa thupina aluthi suwa lam nga kongpia chi hi hiai suwa lam kongpi gen na ahia hiai akipana topa Jesu Khrist hong lut ding ahi dan zol nei Ezekiel ina anagen kholai hiai hi Muslim te ahong la laina Jerusalem bang Palestine gambang ahon lua layuna amau thunei na noya om laina Ottoman Empire hunina kumpi Suleiman the Magnificent gichi oma amani yai thu anaza ha hiding na ka ngai to a yai suwa lam kongpi to pa Jesu Khrist hong pai na dia le a hong pai lo na ding ina yai gate yai kongpi hon tot lo na dinga china a hubinga wai kongpi a hubinga huana ama a kongpi ma a han a koya waya misi avui ai to pa Jesu Khrist hong pai le yai han te hon tuan ut lo dia hon ton ut lo dia hei kongpi hong lut lo dia hi chi angai tua bilbela wai ziakina hiai yai kongpi hi ana khak tana hi ana hubing ahi ama thil hi bang le Bible ina ana gen no na Ezekiel ina ana gena Ezekiel bungsom li le li tang khale tang ni sim le hiai kongpi ki khak ding ahi dan ana gen ahi Jesu Khrist ahong lut na wai zo chenga hiai kongpi ki khak ding ahi dan again ahi
yahi atang tun na Sulaiman ina Bible prophecy ai kele anagen khol Ezekiel nagen khol pen athei kha het athei kha ding ina kaging tet kia Himahleh atang tun na ana hinon ai wazakina ilai siang thowa thu ki gen te zol nei te thu gen te tang tung to den ahia atam zo tham tang tung ta ahia to hi nai chika rapture ahita wai zo gim thuak na hun hong ki panding ahi wana hiaya abana ka gen nuam tu angel ni ina ito pa Jesu Khrist vana aka to dekina ya olive muala kipan aka to wahi chi imoa na septe bong khatang soma akigala hiai mun ma alut namun le aka to namun ma hon ahong pai non chiang ahong kum suk non chiang hon tuan khading ahi hiai ma hong kum suk ding ahi chi hi anakin ahi wazakina hiai get he poimoh na omma ma hidingina kanga ito ahi aziakbel hiai muna honglu Jerusalem honglut ahina ahong pai non chiang ale hiai get ma honglut ding olive tang hon sik ding na Bible siam te na anagenu ahi wana Jesu nung zui te to kisahi sinlai bang za hiam en khom leng kachia waya hi nung zui mini te denini again hinta na septe bunga tang som ni le kwa Peter le sol tak ten mi hing thu man sangina pathian thuman aki phamo zo ahi achiu ahi ya nung zui ni te to pa Jesu Khrist na nama imawa kwa na pa ding ahi cha sol bangina athumang ma ma thuman na ina to pa Jesu Khrist hebula sabil tung ahon kaiwa Jerusalem alut pia pa toina omu ahi chi mu ahi wai ma bangina Peter te sol tak te thuman na thu na septia imu wana thukun lui bangale Samuel khan na bung som lenga tang som ni le nia mga gena ki thoina sangin thuman na ahoi zo ajian thumang theina na ki theya to pa Jesu Khrist na thumang ding na ahon sam ahi yai nung zui ni te bang bangina ki koi ma di amao bangin na thumang diam ai kel excuse tam pi nei tu pa nei diam oi zekina thuman na hi ga so na lo chin na hi nung zui ni te bangina thumang ding na to pa na hon de ai wana mi pi te non dinga ahong lu tua Jerusalem ong lut yang mi pi te anakipa kwa waya tu apuan te ana pha wa wana tumna te bang ana li kwa HOSANA china ko ai mi pi te vai do na imua bang ziaka hiai mi pi ten hi tu kana vai don hiya mi chile akum pi pau hiding ina anangai to Mesia ahong pai ding Mesia hiding Israel kumpi ai ke kumpi gam tung ding ding ina anaging tau hiding le kangai to wana ken khatina Lazar akai tho nunga hong lu tai manina Lazar kai tho na thu bang ana sa tham dingwa athil lam dang hi ziaka salama dam na ade ziak bango ahi mi pite Jesu Khrist nung zui tampi ana omu ai mi pite laka nung zui taklo tampi ana omu thil lam dang hi amo o ziak bango wana athuge na ngai o ziak bango wana khen khatte bang thu bang la chi theilou mi na zui ziaka zuin mi ki ko ziaka ba ki ko bang le om kha theu ai et sang na ding ina kente na khat kumpi pa khatina tanu mel hoi ma khatane apasal ding azonga mi hang san azonga agam sunga ichina la ya ta ka katanu pasal ding awut peumau hiai tes na pai swar ding ahi achia wai tu tui kul khatoma wai tu ya ole akoya wai aliau kai zo zo hi katanu to kiting ding ahi achia ho china mitam pi hong pai wa valiau zelwa alawa pot ke zelwa kwa mana liau kai zo ke waya ta khatina pasal
gong sim deu khat ina hon liao kai mo kami piaki kowa pa toiwa thu pia sawa ole le bang ma lo man lo ina kompi pale ki pa lo katanu pasalina hita china akipa pia himale hiai mi pa boy na tu huai at pasal lam dile buai pi no lon kwa ya ka theilou kala kanunga hon son hia chi kha zong ei to ma boy na a theilou kala kwa hiam khatina na son hen wai lao loin kina liao kai le khamai thi hiai pa ma banga ha kwa hiam khatina hon pu ziak banga pathian na sem kha kwa hiam khatina hon sol ziak banga vatel kha la pol banga ai kele kwa hiam khatina hon pus nak lot ziaka committee banga vatel ai kele pathian gam na sep na waki hel kha eya commitment om lo eya ithalop na halong lo na om lo mi sol hat thu ziaka to pa nong zui kha te ai mi pi te banga chi hon ngai to sak ai wana athum na farisai te om no na farisai te ye chiang ina luka bung som le kwa tang som thum le kwa ye le farisai khen khatina ito pa Jesu Khrist kianga sin sakpa nanung zui te tain achi aman bel Toupa'n bel ka hon hil ahih hiai te adai ule suang te bek aki ko dingu china dong ai farisai te banga midang te Jesu Khrist anga midang te boy pi zo midang te khong ana boy pin ana tain midang te dinga dong hol ma mai Toupa Jesu Khrist amu na dingwa dal tu na pang mai ma complain hat ging tu thilhoi hong ki gen le thilhoi hong ki sem le complain dengan negatif ngana ana en ging tu ha ki om se kai farisai te banga midang te huaina atil hi chia ana enin a hi khel ana nga mo ai kele midang te tai na dingen ana zong a hi khelu ana zong a ha lo na ana zong thu hoi tam pi again nalaka khat again khele huai ana meile thilhoi tam pi asep nalaka thilhoi lo khat on hi khak zek le a hong ki pal pai khak le huai chau gen kok te ki hi ai ei mi te bang le hu chi ha ki hi ma mai in sunga a hoi tam pi om laka a hoi lo khat om le huai kia gen a hoi dang te ngai sak no lo wai te ki hi mu ai wai ziakina farisai te banga hi ging tu Chris nong zu amao le Jesu Khrist om na tenga zu yu zu yu ai bang dinga zu yu chi le anial kal ni ai kele dal tu ding a hi tenga na ko ding a zu yu ai wai ziaka Toupa nong zui Chris nong zui te bang le tu ni na ki ngai to thak le ya farisai te pam Sunday ni a Jesu Khrist nong zui na le theillouh Himahleh azui dan ngai to ma di Toupa ki pak dia nong zui tak ai duam midang te ana dal tu amau te dai sakin chana ham tu suang mai mau ai wai jakin ilaka kwa hiam khat Toupa nong zui dinga hong kisa kiang ana ham ana kholo nang hi thei nai lo nang hu chi bang hu chi nang na ki khop di lo nang hu chi sia aham tu adal tu ana pang kha mai farisai te bang wai ki ngai to leng chi hai wana alina sabil tung anei tu yai ganing nei tu thu pi ka sa avado nung zui te na avanget na kwanon solai again Toupa na de ai chiu na chia Toupa'n ade ahi wahi poimoh ma mai ai aman gen chi le om kia holok kain kwan te kong ki ho hom phot ding chi le om kia Toupa'n ade le chu thu kina hi kini na kilan kini kipe kini kwan ni sem ni Toupa'n ade ai mo wai bana tu ni na hiaya sabil tung nei tu pa amin le again dok kia thu pi ma mai ei loi lakbel bang hiam na hoi khat sem le imin hong dok ding kide ko hiam khata gen thei te va pan pi le camera to kwan pa chi te ki hi ai mo waya gen thei pan pi na hiam bang hiam isep te kha media nak pi takin hong ki kap khele chi de te ki hi ai
yai mi pa amin le dok kya amna sep tu thupi ma mai to pa Jesu Khrist atuan na ding agan hoi ane sun le kha mai the ai ke le a it ma le kha mai the aman ge le om kya athoni na pya Toupa'n de ahih le china apia ai Toupa'n hon de ahih nang le Toupa'n na in sung mi te de ahih tuni na Toupa'n na ta de kahi chile na pengam dia endi yai lama government kam hoi tak akiluya lak mai ding nei mai ding oma yai lama Toupa'n hon de ma maya natanu natapa te tel sak di hile chin koi na tel sak de tam takina pathian na sem ding a chil kiom lo we yai lama officer ai kele yai lama banga politician officer dinga kitel zo dingin wailam la join wa ki panel pathian na sep thei kichi de mo kya kilo ma thu hile Toupa'n he ti gel tel di mang hon gel tam pi ki buai ding na ka ging ta ai Toupa'n de ai tuni na minister hiam MLA hiam ai kele i house apu hiam ina iza tang ma kwate hiam ina hon de hi chile bang ma sem malo ki tai mai thi minister puin ke hon de mo MLA pan ki hon sam tuni na Toupa'n hon sam gi ge na gam hat tunga vai ho mai kia honeu chika hau sa le kia leitung le sunga thilom teng teng nei tu pa pathian ahia khovel siam tu pa pathian anei tu pathian nang hon nei tu pa pathian ina nang hon de le nanial ngam diam Toupa'n tunin nang hon de ai man phatakina Toupa'n hon zang hot ai khovel mi te le in su nain sung mi te na ama zo zat theilou de hi zat na be hi siam na le nei ke Toupa'n azat na di hon theilou ma mai Toupa'n hon de ahih tunina nang na tel mai na Toupa'n hon tel hi nai wai ziakina tunina na in sunga na ta hiam na tanu hiam na tapa hiam le Toupa gam na siam na ki pe khedi kahi le kha siam pi mai de akam yai kam no sia Toupa'n no sia ma hong pathian na siam na kalson khedi kahi missionary akwan di kai chi khamet ken tang thu khen khat iza a ai kele testimony khen khat iza a apa na IAS di bangina ana chila lai ana sim saka le khasiam ma Himahleh Pathian sapna aza waya IAS gel ching di pa wai lam gel nolon Bible asima pathian na sep cha pa to khisemai apa ngai da ni lo haule hawulo Himahleh apa akhonungina apa ong ki phokia ana atil pen man pha ahi asep pen atapain atil pen adei tel na a decision lak pen man phalwa hi chi ahon the khia akisi ngoi a hi achi wai ziakina tunina tom sik dam dile i khamai the i khovel le iena bangtan hi cha hong pai to lai de chi gen the het ke tunina Toupa'n nang hon de ai ana isep ding tam ma mai ai isem man ke khading tunia Toupa'n nang hon de Toupa'n ahon zat le thupi takina hon jang dinga sabil tung banga mi ti pa toy mi ti na pathian thupi na amu nau mi ti na nanga Jesu Khrist kumpi pa ahi til hi thei lamdang pathian tapa hon dam pa Jesu Khrist vak na le thupi na min amu nau iding na Toupa'n nang van zata hon jang hot ahi tua ding ina unaw te kipekheni na Toupa'n na sem ding ina ikichial ahi ya Palm Sunday icha tumna ni pi ni zo Jerusalem a thupi taka honglut joina zon bungsom le ni tangsom ni ile lia anagen tu atom na ding na hiai ka hon gen dinga Toupa Jesu Khrist na gen chi tak takin ka hon hil ahing bu tang le ya akia ka asi phot kele ama kiain aum ton tum hi asi in bel tam pinaga hi kwa pe ahin na itin amang sak dinga kwa pe hiai khovel ahin na ngai newin tang ton hin na akem ding hi kwa pe in kana asep le hon zui hen ka om na
kasikha lenga om ding hi kwa pewin kana asep le pan ama apa toy ding hi Jesu Khrist ama alema akigen na le hiya yai bu tang banga hiya deng chianga hong si ding deng chianga a hong si na cross a hong si na mitam pia dinga hinna mitam pia dinga hoddam na hiding ahi chi again na le ahi wana Jesu Khrist ging ta te hoddam tia dingina Jesu Khrist to cross a sikho vui khom hing khom pia dingina nang tung to na mitam pina hinna mitam pina Jesu Khrist amu na hong hi thei hi wai ziakina tuni na to pa Jesu Khrist na gen ma bangina isi phot ngai ei u na te ei de tel na te ei hoi sak te asi phota to pa na de bang hi hen ichi chiangina Jesu Khrist a vui khoma oma Jesu Khrist a kitlup khoma oma vui khoma i tho non chiangina tam pia kiga hedinga ei hin khwama male khalama tam pi ni ga hedinga midang te adinga le wal zona ki hiding ahi wai dingina Toupa'n a hon de ahi ngai he tu te teng teng Toupa'n hon wal zol hen